Ndabasuje kandi mbahaye ikaze ni ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024 tuje kurebera hamwe inkuru zikomeje gucaracara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye aho Burundi bukomeje kugenda bwishikiranya n'u Rwanda bushaka gufungura umupaka nyuma yuko babonye ko Kongo ikomeje gutsindwa n'umutwe wa M23 bakaba babonye ko bagomba guhindura uruhande bagashaka umwuka mwiza hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi kuko igihugu cya Kongo bakomeje kwishingikiriza bamaze kubona ko Gisekedi amaze gutsindwa intambara ku buryo bweruye. Ni mu gihe kandi perezida w'u Burundi Ndayishimiye ari mu mazi abira nyuma yuko igihugu cye akomeje gutuma kibura ibyangombwa nyenerwa abaturage bakaba bamumereye nabi aho bamusaba kwegura bakabaho na perezida bafite kuko n'ubundi ngo perezida Ndayishimiye kuyobora igihugu bakabona abaturage akabona ibikenerwa byamunaniye. Si ibyo gusa kandi turanyarukira no ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho M23 ikomeje kwigarurira utundi duce mu ntambara ikomeje nyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje agahenge k'ibyumweru bibiri FARDC ikaba aribwo yari ibonye umwanya mwiza wo gushaka gufatira na M23 ngo iyambure tumwe mu duce yari yarafashe. Ndabatumiye ngo muze tubane muri izi nkuru zikomeye tukande subscribe kuri buto y'umutuku mukore no kunzogera tubane mu makuru atandukanye mbagezaho ngo uhaye ikaze. Nuko byemejwe ku itariki 6 z'ukwezi kwa karindwi mu nama yabereye Zanzibar yahuje abayobozi ba leta y'u Rwanda n'abayobozi ba leta y'u Burundi mu kuganira uburyo ibihugu byombi umwuka mu burimo warangira hagafungurwa umupaka cyane ku mupaka w'u Burundi wari umaze amezi 6 udafungurwa na Murundi winjira mu Rwanda cyangwa ngo hagire ikintu kiva mu Rwanda kinjira mu Burundi. Bikaba byemejwe ko abarundi bakomeje gukora uyo bwabaga kugira ngo bishikiranye n'u Rwanda bashaka gufungura umupaka nyuma yuko babonye ko Kongo ikomeje gutsindwa bakaba bamaze kubona ko bagomba kugaruka ku ruhande rw'u Rwanda nyuma yuko igihugu cy'u Burundi cyakomeje gushinja u Rwanda gutera inkunga umutwe wa Red Tabara ukomeje guhungabanya umutekano w'u Burundi bakanarushinja ko rwahishiriye abashatse guhirika ubutegetsi bwa Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2015. Ibi birego u Burundi bwakomeje gushinja u Rwanda guverinoma y'u Rwanda ntiyahwemye kubihakana gusa abasesenguzi mu bya politike bemeje ko Evariste Ndayishimiye ari inzitwaza ari kuzana kuko ashaka gufatanya na Felix Antoine Tshisekedi mu guhasha M23 bakomeje kwitirira M23 kifashaho n'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe kandi perezida w'u Burundi Ndayishimiye akomeje gusabwa n'abaturage be kwegura akava ku butegetsi akareka kuba perezida w'igihugu kuko kubonera abaturage be ibyo bakeneye byamunaniye. Urugero mu babahangayikishije hakomeje kwiganzamo ikibazo cya essence nk'uko byemejwe n'abashoferi b'abarundi bari bamaze igihe bajya kugura lisansi ku mupaka wa Kavamvira bagasiga ikendereye hanyuma isigaye abandi bakayirwanira abacuruzi bakayimana bakayiha uwishyuye menshi ngo nubwo byari bimeze bityo ariko abashoferi b'abarundi bavuga ko bajyaga kugera muri Uvira n'ubundi bibahenze kuko umuhanda bakoresha bajyayo babaga barwana nawo kubera wamaze kurengerwa n'amazi yo muri Tanganyika no mugezi wa Nyagara. Nguko kubura kwa essence kukaba kwaratumye ibiciro by'ibintu bitandukanye byiyongera ku giciro cyo kwikuba nk'inshuro 3 bikaba ari ibintu bikomeje gutera impungenge abaturage b'abarundi ari nabyo baheraho basaba Evariste Ndayishimiye kwegura ngo kuko no gukora urugendo mu gihugu cyabo bitagishobotse. Ibintu byose ngo kuba byarazamutse n'amatike y'imodoka akaba yari henze cyane bakaba babwira Evariste ko atagishoboye kubayobora kuko nta kibazo na kimwe akomeje kubakemurira ahubwo akomeje kubyongera uko bukeye n'uko bwije. Ku rundi ruhande mu gihe M23 yubashye agahenge ko kurengera kiremwa muntu yasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ingabo za FARDC zikaba zo zarabirenzeho zikarenga kuri gahunda nziza igamije gufasha abatabazi ndetse n'abavanwe mu byabo bakagaba ibitero ku birindiro by'intare za Sarambwe. Ngiki gitero kikaba cyateye intambara ikomeye aho M23 ikomeje kwihagararaho mu bice yafashe ngo kuko izi neza ko FARDC ishaka gufatirana kagahenge ikabambura ibice bigaruriye. Umuvugizi wa M23 akaba yemeje ko aho gutakaza ibice bafashe ahubwo bagomba gukora ku buryo babyongera ubwo FARDC idashaka gutanga kagahenge M23 ko yiteguye guhangana na FARDC igakomeza kwigarara n'utundi duce dutandukanye. Nanone kandi ku rundi ruhande
Mu nkuru tugiye kwibandaho tugiye kurebera hamwe ibijyanye n'umupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi bivugwa ko ugiye gufungurwa nyuma y'igihe kinini wari umaze ufunze. Nyuma y'uko igihugu cy'u Burundi cyari cyashinjije leta y'u Rwanda gutera inkunga umutwe wa Red Tabara uhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ku rundi ruhande reka dukomereze ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho ibweramana intambara ikomeje. FARDC ikaba iri gushinja M23 kurenga ku masezerano y'agahenge ikaba yateye bweramana. Nizi nkuru ngarutse kugira ngo dusesengurane natwe ukanda subscribe kuri buto mutuku ukore no kunzogera tubane mu makuru atandukanye ngugezaho mbahaye ikaze. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndetse n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'ububanyi n'amahanga General Liyotona James Kabarebe kuwa gatandatu bahuye banaganira ibiganiro na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Ambasaderi Albert Shingiro. Ibiganiro by'abakuru baza diplomasi b'u Rwanda n'u Burundi byabereye mu birwa bya Zanzibar ahari kubera umwiherero w'iminsi 3 w'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ariyo EAC. Bikaba byemejwe ko mu ngingo ziri kuganirwaho n'uyu muryango harimo ingingo zerekeye ku mibano y'ibihugu bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Minisitiri Nduhungirehe mu butumwa bwanditse ku rubuga rwa X yavuze ko yari yo gahunda ngo reka dukemure ibibazo dufitanye mu buryo bwihuse kandi bwemeranyijweho n'impande zombi. Ni ubutumwa yashize ku rubuga rwe rwa X buherekejwe n'ifoto ye na General Kabarebe baganira na Minisitiri Albert Shingiro. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi wari umaze umwaka urenga utangiye kuzahuka wongeye kuzamba mu mpera z'umwaka ushize bitewe n'ibibazo bya politike biri hagati y'ibihugu byombi. Aho byatangiye mu kuboza umwaka wa 2023 u Burundi bushinja u Rwanda kuba rushigikiye umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwarwo nyuma y'igitero uyu mutwe wari wagabye ahitwa Gatumba hafi y'umupaka w'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki gitero cyazamuye umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi bituma muri Mutarama uyu mwaka leta y'u Burundi ifata icyemezo cyo gufunga imipaka yose ihuza igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi. Leta y'u Burundi kandi hashimangiye ko u Rwanda ari umuturanyi mubi. Ibi bintu guverinoma y'u Rwanda yabyamaganiye kure ndetse inahakana ko hari umutwe n'uwari we wose urwanya ubutegetsi bw'igihugu icyo ari cyo cyose wakwigera rutera inkunga. Nyuma yo gufunga imipaka Burundi nibwabonye ko bihagije ahubwo bwanahise buhuza imbaraga na RDC mu kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse no muri Mutarama uyu mwaka Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yari Kinshasa yatangaje ko yiteguye gutanga umusanzu wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Amagambo ya Ndayishimiye washinjije mugenzi we Paul Kagame kuba umubeshyi no kuboha urubyiruko rw'u Rwanda yashimangiraga ibisa nk'ibyo Felix Antoine Tshisekedi wa RDC yari amaze iminsi ashinjije leta y'u Rwanda. Ni mu gihe amezi amaze kuba 6 imipaka y'u Burundi n'u Rwanda ifunzwe, Minisitiri Albert Shingiro aheruka kubwira itangazamakuru ko Burundi butazigera bufungura imipaka na rimwe mu gihe u Rwanda rutarabashikiriza abo bashinja kuba mu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza waburijwemo muri 2015. Ku rundi ruhande imirwano irakomeje ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo uyu munsi muri iki gitondo cyo kwa gatandatu tariki ya 6 Nyakanga 2024 haramukiye imirwano yahanganishije ingabo za leta ya FARDC mu gace ka Bweramana uherereye muri teritwari ya Masisi. Bikaba bivugwa ko iyi mirwano yatangiye mu gitondo cya kare ikaba yamaze amasaha 5. Ngo nyuma y'iyi mirwano hakaba habaye ibikorwa by'ihohoterwa ku baturage ndetse n'ubusahuzi bwinshi nk'uko byemezwa n'umwe mu mbirimbanyi z'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu mu kiganiro yamaze kugirana n'itangazamakuru. Uyu mugabo yashinjije umutwe wa M23 kugaba igitero kuri FARDC ndetse ngo uyu mutwe ukaba warenze ku masezerano y'agahenge kasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe ku ruhande rwa M23 umuvugizi wungirije mu bya politike bwana Oscar Barinda avuga ko ingabo za leta arizo zashotoye uburinzi bwa M23 bwari muri ako gace uyu mutwe ugahita ufata icyemezo cyo kwirwanaho. Ku rundi ruhande kandi injiye mu nkuru zikomeye kandi zigezwe mu bitangazamakuru bitandukanye. Reka duhere mu gihugu cya Kenya. Perezida wa Kenya William Ruto yashyiriyeho abakozi ba leta amabwiriza aremereye. Ku rundi ruhande mu gihugu cy'Ubwongereza Minisitiri w'Intebe mushya yaburijemo gahunda yo kohereza abimukira mu gihugu cy'u Rwanda.
Ngwino bane natwe muri izi nkuru zikomeye ku mutekano, politike na diplomasi. Ukande subscribe ni kuri buto mutukukwe no kunzogera tubane makuru atandukanye mbagezaho. Nguhaye ikaze. Ku munsi w'ejo hashize ku itariki 5 nibwo perezida wa Kenya William Ruto yatangaje ko ingendo zitari ngombwa ku bakozi ba leta zikurwaho, ndetse anavuga ko hari n'ibigo bya leta bigiye gufungwa. Nkuko yabitangaje, yavuze ko mu rwego rwo kugabanya amafaranga yakoreshwaga mu nzego zimwe na zimwe akurwaho. Avuga kandi ko hari ibigo bya leta 47 bigiye guseswa, abakozi babyo bagashirwa mu zindi ministeri. Yasobanuye ko ibyo bigiye gukorwa mu buryo bwo kugira ngo bagabanye ingengo y'imari leta ikoresha mu bigo byayo. Ni nyuma y'uko itegeko rigenga imari risheshwe kuko ryamaganwe n'abaturage. Perezida William Ruto yavuze ko n'abajyanama b'ibigo na za ministeri nabo bagomba kugabanywa ku kigero cya 50%, kandi ashimangira ko inzego zirimo iza madamu wa perezida wa repubulika, iza madamu wa vice perezida ndetse n'iza madamu wa minisitiri w'intebe nazo zikuweho. Bindi yatangaje harimo ko abakozi ba leta bose bagejeje imyaka yo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru, ni ukuvuga imyaka 60, bahita basabwa kujya mu kiruhuko nta gahunda yo gukomeza akazi ihari. Ibi Perezida William Ruto abigarutseho mu gihe urubyiruko n'abakuru bo muri Kenya bakomeje kwigaragambya bamwamagana basaba ko yegura. Ku rundi ruhande, gahunda y'Ubwongereza yaburijwemo yo kohereza abimukira mu Rwanda ni umwanzuro wafashwe na minisitiri w'intebe mushya w'Ubwongereza, aho yabitangaje ku munsi w'ejo hashize akimara gufata iyo nshinga. Igitangazamakuru cya The Telegraph dukesha iyi nkuru cyatangaje ko cyahawe amakuru n'abantu b'imbere mu shyaka rya Labour Party avuga ko ibyo kohereza abimukira mu Rwanda byahagaritswe. Kuva na mbere ishyaka ryari ryaravuze ko mu gihe ryaramuka ritsinze amatora y'abagize inteko nshingamategeko yabaye ku itariki 4, icyo rizihutira cya mbere gukora ni ukudobya gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda, rikavuga ko ibyo kubohereza bidakurikije amategeko. Iyi gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda bwa mbere yifujwe ubwo Boris Johnson yari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, ikomeza ku buyobozi bwa Liz Truss na Rishi Sunak bivugwa ko yeguye. Iyi gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda yari imaze imyaka ibarirwa kuri 2, yagiye idindizwa n'inkiko zagiye zitambika guverinoma y'Ubwongereza.